Ka-journey, real talk ta ha. Daghan nato gusto mo asenso sa negosyo og kwarta. Pero ang atong lawas murag giapas ra nato kung masakit na. Unya, mangutana ta. Ngano perme ko kapoy? Ngano dali ko mas stress? Nganong murag walay gana? Ka-journey, unsa may gasolina sa negosyo kung ang engine luya? Basig ikaw ni. Daghan ka plano, pero wa kay energy mo execute. Sige kag sugod, pero dali ka mapalong. Ganahan ka mo level up, pero imong lawas murag low battery mode perme. Og kabalo ka sa pinakasakit, dili ka pobre og ideya. Pobre ka og energy. Og ang energy gikan sa lawas. Ka-journey, na ako'y nakita sa una nga tao, kusog kayo siya sa trabaho. Kusog kayo sa negosyo, pero pirmi siya, one more push bisag luya na. O niya, niabot ang panahon nga iyang lawas na ningil na. Niingon siya, stop sa, dili na nako kaya. Wala siya nawadan og negosyo tungod sa competitor. Nawadan siya og momentum tungod sa iyang lawas. Mao na ang reality nga walay filter. Ka-journey, paminawa ni. Your body is your first business. Kung owner ka sa negosyo, unsa may pinaka-importante nga asset? Dili stock, dili inventory, dili equipment. Kundi ikaw. Kung ikaw ang decision maker, ikaw ang operations manager, ikaw ang leader, unsaon man nimo pag-decide kung kulang kag tulog? Unsaon man nimo pag-handle og stress? Kung ikaw mismo unstable. Ka-journey, himuon nato ni simple. Sleep mao'y maintenance. Kung negosyo pa ni, unsaon nimo kung imong generator 3 hours ra pandaron. Nya expect nimo full output. Sleep is not laziness. Sleep is repair. Pagkaon mao'y fuel. Kung imong sakyanan diesel, nya imong sudan junk foods, unsa may output? Dili ko maingon perfect diet. Ang punto nako, intentional eating. Movement mao'y operations. Kung wala kay lihok, mura kag negosyo nga walay operations. Daghan plano pero walay production. Bisan 20 minutes walk lang ka-journey. Dili kinahanglan gym dayon. Mas maayo ang kanunay kaysa kalit. Stress handling mao'y risk management. Sa negosyo, natay risk management. Sa lawas na apod. Kaya kung ang stress permi high, ang decision making nimo ma-damage. Tinood ni, stress mind makes expensive mistakes. Bitaw no, ka-journey. Daghan nato ganahan mo invest sa stocks, REITs, og negosyo, pero sa lawas, permi lang puhon ako mag-exercise, puhon ako matulog tarong, puhon ako mag-diet. Kanya pag abot sa puhon gihapon. Real talk, ang puhon mao na ang silent killer sa progress. Sa journey, timan ini. You don't need more motivation. You need a system. Energy creates execution. If you can't manage your body, you can't manage your business. Health is not a cost, it's capital. Ano imong buhaton starting today? 3-2-1 rule. 3 basic meals nga mas tarong kaysa gahapon. 2 liters tubig every day. 1 movement. 20 minutes walk or stretching or light workout. Ug ang pinaka-simple, add 1 hour sleep kung kaya. Ayaw pag-expect big change dayon. Small habits done daily, may big results later. Ka-journey, pangutan unti ka. Asa ka karon maglisod? Tulog, kaon, or exercise? Unsay imong pinaka-excuse permi? Busy, kapoy, or walay time? Unsay imong goal this month? More energy or less stress? Comment down below. Kay ganahan ko makabalo unsay imong giagian. Ka-journey, kung gusto ka mo build og negosyo nga lig-on, ayaw kalimot ang foundation sa imong business kay ikaw. Dili lang ta mag-work hard, mag-work smart pod. Kay kung imong lawas guba, bisag dako imong pangandoy, lisod dadon. So, mao ni akong challenge nimo. Today, choose one habit. Commit for 7 days, then level up. Kung nakabalyo ni nimo, follow this page o comment, health is wealth. Kung ready ka mo atiman sa imong lawas, i-share ni sa imong kauban nga permi kapoy pero daghan pangandoy. Push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kaugalingon, kinsa man di ay. Ug ayaw kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. Padayon, ka-journey.